家这个新鲜办公蛮快的，从他这个的话遇到的我们。வெளியில் போனாலும் அப்படி அட்டாக்
වේදිකාවක් දූමින් පණිමින් වෙසිකරමින් මෙකෙලි මඩල සිසාරා ජයමුදරණන්නට සෝදානම් දූමින් පණිමින් වෙසිකරමින් මෙකෙලි මඩල සිසාරා ඕතකද පාන්නට සෝදානම් ඔවුන්ගේ අභිමාන කරන්නට ජාතික ශිෂ්‍ය බට බලසාදාමය රත්නපුරින් සටහන් කරන්නට මේ ආදරණීය ජාත බල සපිරන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සෝදානම් ஒன்பது மாகாணங்களையும் உள்ளடக்கி இதோ ஒவ்வொரு மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்களும் தங்களுடைய கொடிகளை முன்னால் நிமிர்த்தி அணிவகுத்து வருவதை எங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. අභිමානීය සම්ප්‍රීත වර්තරමින් දඩරගත් ශිෂ්‍ය පට්ටියක් ගමනාචාර්ය වෙන අවස්ථාව එක් සමගම පළාත් 9 නියෝජනය කරමින් ප්‍රථමයෙන්ම பஸ்னாගේ අභිමානය முதலாவதாக மேல் மாகாணத்தில் கொடியை ஏந்திய வண்ணம் அந்த வீர வீராங்கனைகள் செல்வதை நமக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து வடக்கு மாகாண மாணவ சிப்பாய்கள் தங்களுடைய கொடியினை ஏந்திய வண்ணம் அவர்களுடைய அறிமுகத்தை இதோ காட்டுகின்ற சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ඉනනුතුර පෙරංගනයේ ප්‍රශ්න වන්නේ ජගමන සපිරන පෙරකත්තේ විදහාපාන උතුරු පළාතේ පෙරක පෙරකාවන් මෙවුන්ගේ ආචාර්යයි. தொடர்ந்து வருவது கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்த மாணவ சிப்பாய்கள் தங்களுடைய அறிமுகத்தை இறங்கிய வண்ணம் இருக்கின்றார்கள். தங்களுடைய கொடியினை ஏந்திய வண்ணம் அங்கு மாணவர்கள் தங்களுடைய அறிமுகத்தை தற்போது வழங்குகின்றார்கள். ඒකෝටේ නැගෙනහිර පළාත නියෝජනය කරන ශිෂ්‍ය මණ්ඩල මන්ත්‍රියා ප්‍රධාන පීඨාවේදී ගමන් කරන අවස්ථාව වාන්කා මෙලෙහි වාන්කා සම්පූර්ණකට නව වාන්කා සමාජ පාලනය කරන මධ්‍යම පළාතේ ජගබල සපිරන පෙරකෙන්ගේ අභිමානයයි தொடர்ந்து மத்திய மாகாணத்தினுடைய அறிமுகம் இடம்பெற்ற வண்ணம் இருக்கின்றது. அவர்கள் தங்களுடைய கொடியை ஏந்தி அவர்களுடைய அறிமுகத்தை தெரிவிக்கின்றார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து මේ මොහොතේ ජාතික ශිෂ්‍ය බල මාර්ගය අභිමානවත් බලයන්ගේ ප්‍රථම බලයන්ගේ නියෝජනය කරමින් දකුණු පළාතයි මේ මොහොතේ ප්‍රධාන පීඨාවේදී ගමන් කරන්නේ. දකුණු පළාතේ අභිමානය රැගෙන දකුණු පළාත් වේදක වේදිකාවන් තමගේ හරස්වල දක්වන මොහොතේ පෙරංගනයේ නවතේ දවනවා ජාත බල සපිරන සබුරුතම පළාතේ ආදරණීය වේදක වේදිකාවන් මෙවුන්ගේ ආචාර්යයි. தென் மாகாணம் அதனைத் தொடர்ந்து சப்தகம்போ மாகாணம் தங்களுடைய அறிமுகத்தை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து வடமத்திய மாகாணத்தினர் தங்களுடைய அறிமுகத்தை தங்களுடைய கொடியை ஏந்தி அவர்களுடைய அறிமுகத்தை தெரிவிக்கும் சந்தர்ப்பம். විනාශව පෙරංගනයේ පිරිසන්නේ වැවුමෙනි රාජ්‍ය අභිමානය උතුරු බැද පළාත නියෝජනය කරන අපේ ආදරණීය වේදිකාවන් මෙවුන්ගේ සම්මානයයි. அந்த வடமத்திய மாகாணத்தை தொடர்ந்து வடமேல் மாகாணம் தங்களுடைய அறிமுகத்தை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய கொடியை ஏந்தி நாங்களும் எங்களுடைய அறிமுகத்தை மேற்கொள்கிறோம் என்ற தொனியிலே இதோ வடமேல் மாகாணத்தினர் தங்களுடைய அறிமுகத்தை காட்டி வந்திருக்கிறார்கள். ඉතිහාසයට අතීතයේ සිට කෙනෙකුට ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දායක කළ වයස පළාත නියෝජනය කරන අපේ ආදරණීය ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ගමනාචාරයයි රාගපනාන්ති කසුව වෙනස් ඓතිහාසික පුරවරය නියෝජනය කරමින් පළාතේ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ඔබ ඉදිරියේ මේ මොහොතේ ගමන් කරන්නේ. උණුසුම් පත්‍ර සන්නාලේ පිළිගන්න සියලුම දෙනා ජාතික ශිෂ්‍ය බල බලකායේ අභිමානය මේ මොහොතේ සියලු දෙනාට පරිසිද්ධ වෙන අවස්ථාව. அதனைத் தொடர்ந்து செல்கிறது மாகாணத்தை சேர்ந்த அவர்கள் නැතිව පළාත දකුණු පළාත උතුරු බැද පළාත ඌව පළාත මේ සියලු පළාත් නියෝජනය කරමින් ජගුපන
සංඛ්‍යාවක් විසින් ඔලිම්පික් පහර දැරීමේ පුරාවෘත්තය නැවතත් සිහිපත් කරමින් ජාතික ශිෂ්‍ය බල බලකා අභිමාන කෙලිමංගල්ලේ පහන දැරීමේ කාර්ය සඳහායි මේ සූදානම. මේ සම්ප්‍රාප්තිය ග්‍රීක කන්‍යාවක්. ඔලිම්පික් පහර දැරීමේ පුරාවෘත්තය නැවත අපට නිදානසට ඇතිමාදන ලෙස සම්මානි බාලිකා විද්‍යාලයේ හිමාලයන් සේනාදී එවැනිම පරිමාණ වැඩමහල්ලෙක සීනදේ බාලිකා විද්‍යාලයේ පුස්තකාල බාලිකා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් ඔලිම්පි උදානා චක්‍රවේදී කල්පිනී දෙනී සමගින් මන්දා කියේ सुजानन एवं बालिका रेजिमेंट सेरेनिमेट बालिका निदानेक डब्ल्यूपी जनिंदी तिलकरत्न ग्रेसिया नेशनल ग्रेट खांजावा विसिन ओलंपिक पहर දැරීමේ පුරාවෘත්තය සිහිපත් කරමින් ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් වෙත පහන දල්වා දෙනු ලැබුණා. விளையாட்டு குழு தலைவர்களாக இவரை வடக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் மத்திய மாகாணத்தைச் சேர்ந்த அந்த 2 வீராங்கனைகள் ஒலிம்பிக் தீபத்தை ஏற்றி பவன் காராவணிய துடு மிக தேசிய தரங்கை சௌவை குமரஸ்தானு ஜனிந்தி திலகரத்ன காமன் ක්‍රීඩිකාවන් ජය දනනක් වන්නට පාදමිකා දුන්නානේ ශී. සමග ක්‍රීඩක කුසලතාවෙන් මේ විශාල ක්‍රීඩාංගණය ආධිපත්‍යයට නතු කර ගන්නට සැදී පැහැදිලි වෙන්නේ ශී. සියලු ක්‍රීඩකාවන් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩක ප්‍රතිඥා බලයලියේ ශිෂ්‍ය බඩ බාලක බාලිකාවන් ජීව ගුණය පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන බවට ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව දිවුරා ප්‍රතිඥා දෙමු. දිමත් ආදිත්‍ය අධිකාරී ක්‍රීඩකයාට අපගේ ස්තුතිය මේ මොහොතේ